la ngisayiphethe le hamula ngikayilahli. Ngitho basibamba la ehlathini la ngisayiphethe le hamula le. Ena into mina engibambisela mina ngiyabaleka bro wami ngithola. Yeah ngiyabaleka into engibambisela amajita bona ka amajita bhemayo no akhatheli ifuba. Mangibaleka ngibashiya bayangimisa. Engibaqala simele ungashiya ngoba mina nginalento onqondo ukuthi hayi akunasoja kumele lisale masibaleka sihamba sonke. Ngijikela amajita lapha ngiyawathatha siyabaleka abasivala. Asivala phehata lana vele la khipha igani baba la phansi. Ngalala phansi. Salala phansi bro. Malifika le karate lela futhi idushe. Malifika ke mithi hey he's the hammer man. Nale ndothi ngamula le. Stay tuned for episode 6 with Danny London. Yeah, sure, bafethu. Welcome to Genesis episode 6 again, bafethu. And I'm your host, Niyazi bafethu Danny London. Izinto ezimnandi, Mr. Six Gun flavor it up. So vandag ngiphethe inja yami goes by the name of Hola bafethu lona uSylvester bafethu lona. My real name uThapela but then nonke umuntu ongazi uSylvester. Yanzwile bafethu Sylvester Stallone ngiyazila amagama sema movie ngiyangithiya. So like vandag bafethu size ngendaba yani uGuy engiblome naye is an ex-gang member, so like bekafuna ukushare iside story sempilo yakhe ukuthi ungene kanjani, how was the life, exit kanjani ngiyangitshela. So like bafethu before ngikhohle izinto ezibha, make sure bafethu you subscribe kule channel because zibha izinto ezizayo ngiyangitshela. So obviously nja yami before yangithola ubatshelile igama lamampela ngiyangitshela. Sure. So like bengicubuza nje i-background yakho benjani ukukhuleni. Na mina mfita wena ngikhule obviously nithema neoleli yabo. Into ezibhaya vele bezingekho sikhule singazi into ezibhaya sine limited resources kwinto eziningi. And vele ukhula wami ngikhule like ngumuntu ohluphiwe kakhulu yabona ngaphezulu. Lezi izimorwayo. Bengilezi izimorwayo blind yabona and manje wesiphathi bengana ama-hotman aseduze ukuthi angilwele. So eso ngicine sengena kwinto ezibhaya no sengicine ngikhule ngishaya vele nami yabona. From every young age ngithola vele ngikhule ngilezi ezishayayo. And abazali vele bebayibona le ngileyo from ngisasemncane vele bengakwazi ukudlala nabanye abantwana. Phezing Popeye. Bengingashoni mfethu ungashayiwanga moya kini. Ngithola besingadlala kube mnandi but yazayo makuzoshona ilanga vele kumele kube newani okhalayo makuvayo. So vele ngikhule nayo le ngileyo. Shito wena inkinga yakho icala ubuntwaneni. Yeah. Ileke ukuthi mfethu ngikhule ngihlukumezanga namuntu ozongilwela yabo. So now I decide Kumele ngiphakamele no ngizilwele. So how was i-primary yakho? Primary mfana ibe hectic nakhona cause bengikhanda lemtshelo kwakhe nala. Yabo. Cause nala bengihlupha keleza bengeleza but inkinga bebazi baba esigela ukuthi Khalispa. Khona le makuhlupha intwana kwenziwani ngida. Cause bengathanda ukubona abantu bahluphiwa phambi kwami ngoba ngiyazi le feeling leyo cause bengidlule kuyo yonke lento leyo. So ngathi uhlukumezwe ngathi uhlukumezwa nthini? Sithi labo ma-3 ezikhona lama usasina 3 bakushaya. Yeah, nje ngikhule nayo vele lento leyo yabo from saseyintwana blind. Sasidlala sonke estradini ngihlukumezwa kube khona le yakithi endala but then yona bengali le akusimuntu olwayo. Ngihlupha phambi kwayo so I had ukuthi nami ngiziphamile from a very young age. Sengasijwayeza lento leyo ngisakhula ukuthi hayi wangihlupha ngiyazilwela. And ngishesha futhi. Bajika wangomba zona no sekoma. Masizijika izinto mfana bese ngishaywa sana ngingasakhuzeki. Yeah. Ay bafethu ngeke nokuhlupha abantwana la ngaphandle because sibazogcina nabo bashaya abanye abantwana. So njayami since usho i-primary in mina khona like into engingayizwa ngayo nje. Sure. Like le fight ngibone ne video ngibone ne like le fight yakho namakhaladi esikoleni. Ndayilozi. Before sofika la njayami ngithiwa. Yeah. Indaba ikanje ngithi like bosa explainer i-background yakho ukuthi makhula benjani. Sure. So like wena mawubhekile njayami yini kwenza ukuthi like uqala ukuvana ischeme ukwazi ukuvana abanye abantu? I guess because like ngikhule ngihlukumeza niyazi bengile ikorto kunazo zonke lezi. Abusho. Yabo benginale disadvantage leyo so ngingagcina sengifuna ukuhlangana nabantu engazi ukuthi awana lezi ezihluphayo in order ukuthi ngithole protection, you understand? So bungena kanjalo. Ngabe ngena kanjalo kwento ezikanje not knowing ukuthi kahle nami sengiyabujika manje ngiba one of them
and ngiba wes manje sengenza kakhulu ukudlula bona uyibona into le yeah so njani wena umuntu obhekelele yiyo njani ungamtshelani ngegang life impilo yokujoin ischeme akusinto emnandi yo mfana ukujoin igima akukho mnandi mara bekumnandi ngale nkathi boss join bekumnandi inkathi ngisajoina but eventually izinto zigcina sesijikela mina cause manje bengino forward ingana into ukuthi kuyabalekwa ngenzani makuliwa ngiyakhona and inkinga manje inkinga besisala nami cause makucela ngena abazali kubiza amaphoyisa wonke umuntu mabheka uthini nangu lobika hamba phambili uyiboss yakhona and into ebhade ngisala mina enkingeni makuliwa futhi kusala mina wonke umuntu uyabaleka webo so I wouldn't advise anyone ukuthi angene into eziyigimikimi because ningenza into enibaningi but wonke umuntu uzobheka umuntu eyi-one bese bamakhe wena sobona bubulo umuntu ohlezi senkingeni hayi waya mfana waya sikhuluma khazela umtshelo wakhe usenkingeni waya mfethu yabona labagama labo Sylvester ini yosuka kude akusinto yamanje yeah like bengifuna ukubuza because Sylvester uRambo lo ekuthama mnyamaza uRamba ngithi bafethu lo ekuthama movie sure wena uthole kanjani because igama lakhe akuso Sylvester lamampela yo bro amebona history yakho lento leyo ngalithola mfethu ngihambani namajita wami ne lento eziyikimkime ukuvele kuyaliwa siyona nabantu abakanje and emasiya lapha wonke umuntu uyawuphethe ikoni uphethe ama-weapon wakhe so nakuphathi mina bengiphethe ijangeli into engaka uyakuthola intweni ezikho amene manje mina ngoba vele bengino-forward bokuyima umuntu beyahlisa aqala and bengigwaza without even having to think twice legama lele libuya khona leya kodwa ayisebenzise iRambo leyama ikhipha umese leyana akunakujika ngizokushaya so legama lele labuya leya vele and emayile lidume kakhulu kuyokudlula igama lami straight so like njayami wena good idea oyenzile like awunama regrets or ini funny thing mfana kithi first time ngikwazi umuntu anzange ngithuke nokuthuka it was actually fun ngayenjoya hayi no uyeli ngeke uzoenjoy ukwazi umuntu mina bekujabulile first time yami ukwazi umuntu because I always wanted to know ukuthi kahle ifila kanjani lento ebangibona abantu bayenza lento bagwazana so I always said that ukuthi yazona day nami ngifuna ukuyenza lento ngibone ukuthi kunjani and ukwazi wami first time azange benama regrets azange ngizisole futhi awubriefing kwenzakalini first time uzokwazi ngathola no bekuleli fiber hop bekungaliwa begangwa bro wami begangwa sidakiwe ngivana amajita angeke ngisho ukuthi abobade ngivana amajita siphelelwe imali yotshwala sokulento ukuthi mayabona mayimele sivonce no bokhipha ushawa umuntu yeah usekumele sivonce no sithole ibhelasi something simashisa sakwazi ukuthi sivaye siyophuza ngithola so baba nalo muntu vele obhayizile busuku kwakhona sambona okay lo muntu side back unemali kanje la kanje asimngeneni namajita nabengena kuyo sabe singena kuye futhi nakhona beke into ezifast ibhu phansi khalimba kuthatha imali kuthatha yonke into beyangale nokulo umuntu akhona but then because bengiphethe igoni ngifuna ukuyizwa le feeling leya ukuthi kahlahle kanjani lento ngabe ngilivula ngishaya vele wakhuthala mangiqeda ukushaya vele masijika namajita wonke umuntu sekakhwathile baba wayogwaza kadayi kunenye yami engivana yangikhulumela idama hey nombolo edayelekile man hey kusana kubuyele emuva so sengakhula nayo lento leyo mfethu yo point ukuthi nanoma ngabe kuthiwa kuyaliwa no ya ukula bese ku useless kimi sengisho ukuthi kuyakhathaza uyamgwaza shaya ikoni baribaleke ngekeleni ukulula bafethu kwenza uzohlangana nomjito ofana noSylvester la ngaphandle angikwaze or in and stuff so njayami since sare mina bengibringa ngale incident le yamakhaladi le cause ngiyabona hey vela amaphoyisa no lapho kusesikolweni bekwenzakalani mfethu nakwale fight yacala dom cause bekungali nami lapha kahle bekungasimpi yakho bekungasimpi yami bewona nomjita wami mina bengiseclassini isikhathi sakhona ngiyaliwa yagijimiswana ngazi kwenzakalani after school mangiphuma ngihlala nomjita wami ngaphandle ngcolile la yabona ukuthi amakhaladi ayamlisa amdastile la mina ngisabuza phela ukuthi kwenzakalani uyabo and manje nami safika amile kunamahamula amagoni kuna yonke into yabo so ngisabuza umjita sime ngaphandle vele yawo isikhathi sithi la opposite police station la sime ngala irobotini la umjita sangaexplainela ukuthi kwenzakaleni intona zamakhaladi ziyavela lapha kuvela kwazi abasalanda umuntu abamlisayo sekulanda wonke umuntu omenayo manje nesimo esi2 sebasigijimisa lapha ngoba mina vele nami hayi plug baba likhona yabo ngiyazitshela ntaka
mengibalekile lezi don't siyamula la emajitini ngabuyela gunman ngiyi-1 shayamula singena esigela kecintwana sizishaya laphayana kungena amaveni esigela siphume esigela siyakubaleka mfethu siyakubaleka sesibheka indlela nozibanga ehlathi la ngase-Blue School la sesibheke kuye slow le ndlela bro amaveni asilanda mfethu from esikolweni ngigijinyiswa amaveni sigijimisa amaveni yeah and kusibamba kwabo mfethu bangithola ngisayiphethe le ngamula ngingayilahli ngithola basibamba la ehlathini la ngisayiphethe le ngamula le and into mina engibambisela mina ngiyabaleka bro wami ngithola yeah ngiyabaleka into engibambisela amajita bona amajita abhemaya no akhatheli ifuba mangibaleka ngibashiya bayangimisa ngibacala simele ungashiya ngoba mina nginalento enqondo ukuthi hayi akunasoja kumele lisale masibaleka sihamba sonke ngijikela amajita lapha ngiyawathatha siyabaleka abasivala asivala phehata lana vele la khipha igane baba la phansi nalala phansi salala phansi bro malifika le karate lela futhi idushe malifika ngithi is the hammer man nale ndothi ngamula le uyayithola because ngisayiphethe vele sometime awuzange wafahla wena ngale angaze ngafahlaka sokuthi luckily basatha basisesigela sigela yiso lesesisodila nesituation yethu lakhe angithi sabasilem because ubasha kwabo bathe mababaleka sangena esigela saphuma kula gate leya ukuphuma kwethu ngalabo teacher babone ngathini yithi esibalekayo kanti grandchild bese sibaleka amahada thina la basiringela yabo selekule ndaba yacethwa isikole kuzange kwaba nomuntu ofahlakayo umuntu opholile umuntu okhabathekile ukhona umuntu okhabathekile yona le bengisha ngehamula because tona khona behlome nama-gold ayi-2 awasekho hayi shawa phuma ka uhlome ugange nawuzofana naye uzofana naye yeah so njami ngasizwa le story ngisho ngihlezi like ngihlangana nabantu abava negame most of the people bangitshela ukuthini ischeme mfethu ischeme is grand abanye bathi ischeme siyabheda ngisho so on your point of view ngisho wangathi ischeme sigranding eyiphi indlela ngokubona wakho ischeme mfethu igranding ngendlela zokuthi wona mawukuthi kunabantu abakufunayo or kunabantu abafuna ukukushaya uyazi at least ukuthi une backup yamajita bazokulwela bazokuprotecta but then isibuye sibhede esijike ngezindlela ukuthi manje angeke uhlale uhamba nalabantu ohamba nawo uyabo so manje ningayenza into nibaningi or ufuna abantu noyikimi uhlale namajita wakho waya khona la uzova khona uyi1 khona sizokujikela izinto manje uyabo yeah I understand mara igimi but like akusinto esingayistopha ngitshela from ukuthi zibe khona le kasi nani because ngabana nani khona for sure khona lentwana isasencane osahlupha bekubhekile tamara nani ufuna mangikhola ngifuna ukufana noSylvester ngitshela ezibhaya mfethu yabona zibhaya wona basakhuluma ngale kufana nami azibhaya mfethu intwana futhi influence and ebhedi nakho ngendlela errong yabo and bathi angisathandi because yabona ngendlela life lethu sengiyekile yeah wathi funa lentwana ebhekile le beyithi ufuna ukufana nawo ufuna uyigaya yabo amagama efinyana utshela intwana phela lento ikanje yabona mina makuthi khona intwana engibhekayo ethi yabona ngisahalele kuye ngifane noSylvester ndewebe angakhona bo mina advice yami ukuthi ukuthi ngaqala nokuqala because akho easy ukuphuma la kulento lezo it's gonna get to a point whereby uzohlala ukuthi uva uyesigela no uyayibona leyo nto mina bese ngihlala ukuva mfethu ngesigela ngithi okay manje makumele ngiphume ngesikoleni bengiqale ngiphume ngamakhona manje ngizibone ukuthi ngiphuma kanjani kunamakasi angamelanga angene kuwo kunamakasi engafuna kuwo nasekasi lami kunamakasi engangeni kuwo abazali abaningi bangivulela ama protection order ngale bathi ngimosha abantwana babo ngingasangeni ngale yebo into enjalo because bethu ngingamosha blind namakhisi bahlezi angena kithi so angeke advice intwana ukuthi zenze lento bengiyenza before ngcono babhekile kimi no lo muntu enguye dan lo muntu benguye back then so njani angithi wena uthi just okay asithi khona umuntu no useskimini ngithola izinto uzidalile naye wena ungamtshela ukuthini because wena uyawacava ama outcomes ukungena eskimini nokuphila neskimi sometimes mfethu kungcono mfethu ukuzivala uyi1 amaramo uyi1 bazothi ibhari bakubambe bakushaya sometimes mara it's kungcono mfethu ukuthi bathi abantu uyigwala then kuyasiza ukuthi mfethu ube yigwala for once because manje lento ukuthi ufuna ukuhleza uprove point njengami kanje
mina bengihlezi kunale mentality ukuthi mina akunamuntu ozongijela mina akunamuntu ozongigwajisa akunamuntu ozongishivisa ngizwa kuphela nokuthi uthi hayi khona iyawathenga nje nakanje ayikusabi bengikulanda ufika ummona ngitshele mfethu ngizawatha ngisali ngiyayisuke uyangithola yeah enye into ebengayivumi yabona ukushawa ya into ebengayivumi leyo bro hayi so sithi ushayiwe manje phela khona ezishayayo ngiyavuma mara uzongishaya lo ngizovuma mfethu ungishayile shabo mase ngithola amandla sasa ngiyabuya iprogram aya ngikuzwanga kahle uphinde futhi ikuphinde lapho yanyake kushange egoli lapho ngiyakwaza into bolwa ngayo igoli phela no mina mfethu akusigoni mina ngezandla ngiyazimela mina uyangithola mina ngakushaya no sithi maybe kunentanga yami maybe engilisayo no ngibona ukuthi yabona hayi mana ngikhemudini yokulwa mana angina energy keep igoni ngikushaya uva ulande Grootman emalibuya ngilimure lona ngifuna ukubonisa ukuthi angikwazanga ngabe ngikusaba ngibona ukuthi uzongishaya bengekho emudini yakho Grootman ngishalo lona ngezandla ubone ukuthi kahle liya bengathukanga akusikho kana wena nje amudinga counseling nje ayikho nje utraumatize abanye abantwana engaphandle so nje yami like ekungeneni obviously ngizwile iprocess yakho yokungena ngitsho na during mawuda ukuthi bewenza kanani like obviously khona lelanga for sure khona lelanga ovukile wathini hayi man thapelo lo akusuke lo yini ekwenza ukuthi uzikhuphule ukuthi hayi lento engiyenzayo i-wrong inyembezi omzali mfana wabona umzali akhaya inyembezi omzali mfana yo yabona le day ngicishe ngabosha nakhona I'm sure bengizangena ngisasha G9 grade 9 hayi cishe ngabosha lapho i-attempted murder la yabo ukubona le dami lekhala mfethu kanje yiyo mfethu enze ukuthi ngifuna ukushintsha but then back then ngoba bengisaseyintwana bengingaunderstand ukuthi kwenzakalani anzange ngistop at that time walukuqhubeka bengiqhubeka le mina futhi bekungasinto ukuthi ngimosha nginescheme bengiyi-1 into eningi bengiyenza ngiyi-1 uyangithola bengimosha mina ngiyi-1 whether maningi ningayike mfethu ngingalwa mfethu into eserious ufuna ukwazi ngingalwa mfethu serious khona nale game lezi ezala isiyaya mfethu angeke ngisho ukuthi abobani ne but then mfethu kunabantu engingabhifa nabo ekasi to a point ukuthi bangibamba mfethu ngidakiwe ne futhi abangidakiwe kuzongilala uthi angileza hayi uyisusile mfethu ngibawesa ngibambile uyangithola so bake bangisukela one day ekasi mfethu ngisuke busy khona ngisishayile ibhiya mangikhuphuka amashita angilana dai 4 but hawe nasalweni uzenza uclever nyana lapha ngibasukela sokile into ukuthi manje abantu bazi ukuthi hayi Sylvester baba yenza kakhulu yasabiwa uyabo sebafuna ukuprove ipoint nabo ukuthi hayi liyasisabi bafika bayi4 ke bathi hayi wena sokumura batshela hayi fanele mama ngeke ngibuye nini ngizonikhaba bathi ke babona ukuthi hayi phela liyawuthi ngathi ayidawanga ngathi isazizwa amandla bavayi bayovutha ngiva mina sengisendlini ngigidlile ngizwa ngentwana baba abantu bayiskimi bakumele lapha ngoba nami ngiyazazi ukuthi ngiyahlanya ngisaphethe igonyana lami li-orange linga camp master engibahlinzile ngale lihambana yo shimba nami mangizwe ukuthi bangifuna bengilo umuntu othi noma bangabe bathi babhaya bangakanani bengiphuma ngido bangifuna ngithatha ishumi ngingazi ukuthi ayikho into engifuna ngishop ngababuka ukuthi ngiyothenga lapha ngithenga mangibuya zivele zingilani zingiround wena sokukhaba ngizodaba fanele bami niyadlala ngeke nibuye nini kula isuka khona abangatheka enebe bababhaya so wayithola induku next bro wami so lekona awukazi wathola induku since kwaba bake bangithinta ngeke ngisho ukuthi induku ngingayithola bake bangithinta cause bheka mfethu mina lamajidala mawothe bheka grandchap into ebhaya kukhabatheke bona into eningi ayikoni ngishanga yenza ini omunye ufika futhi aphethe nephanga the way bengineplug ngakhona like the way ngineplug ngakhona ngingabaleki enyawo ifika iphethe iphanga lapha ithi izongishanga khipha igonyana elincane yabaleka yazi macala yithini macala etha lephanga ngishaye le bayigaya yazi ngenzani ngavala la kuna 5 okutweni ngaya kuyo ngigega kanje yabaleka hayi sasa kakhona wavuka vele sekune case lapha ngilanda iveni no sibathi bathi hayi ngikhwazile i-attempted murder nani police station bro wami aploma yana sikhathi waye clip down court fika lapha ababiza amajita more than 6 or 7 amajita lapha bewala nami ngiyi-1 babona nabo ukuthi ayisuka yikho lento le ngenzola lo muntu wani bangaka nimsukelile
case dismissed. wabulwina kanjani Ngabe ngilwina kanjani icala vele. So obviously njami wena awukazi waba ku-ladies like ngathini awukazi waba ku-fight macala obonayo ukuthi yini mfethu ngingenile and since sengingenile mfethu hayi ngisemasimbeni. Mfana inokufika leyo nto leyo. Because abantu abamajida mfita yalo yangithola. Manje into bengayivumi ukushawa. Yabo leyo bengayivumi bro wami bengilwa full force. Bengenza sure ngakho konke. Mawukuthi ngiyabona uyahluleka ngezandla. Hayi kwaza le phari baba. Shanga goni manje fast food. No regrets. Yeah, so njami like uchintshile like ngikhumbula sinenini nginawe njalo. Ngitshela ukuthi njalo besikhipha mfethu i-matric dance yami ngikhaphe what police force. Captain yara police station. Yeah, like kwenzakaleni nje. Phela ngeke uzotwena uhamba ugwaza abantu, ushaya abantu, sijikijikisa olanda ucaptain atasambe mfana sibangene esikolweni ukhatshwa yimo yena namhlanje. Mfana yabona noma ngabe uhluphe kanjani sekuya ngabantu ukuthi ukhule endaweni enjani bazi background yakho ukufike lava. Kunabantu ukuthi noma mfana ungaganga kanjani bayakwazi ukubona ukuhle from wena ukuthi azini. Lo muntu kanje une potential masingamguide ngendlela right. Angabuya be grand uyangithola. So then after ngichenjile ngeke yonke le life le yabe ngiyiphila leya. This way nama offers nama opportunities ake afika amaningi. Especially futhi mangu grade 12. Sengizoqeda lapha yana kwafika layout futhi ayiyo futhi angilanda. Captain angithi la police station diploma la ekasi la. So bangibiza la mfethu nokhona abacala bangibiza kancane kancane mfethu sidinga usizo la endlini sa renovate senza in. Ufika ngiyangisiza kanti baloko bangifunda labantu ukuthi ngihle layout le grand le. Bokwenza lana all along. Only to find ukuthi okay ke sefika isikhathi mase matric dance nani. Sebazi offer ukuthi mfethu sicela ukubuy pencil isha nini. I wouldn't mind ukuthi ngikuthathe ngikuvayise la. Ngiyoshafa futhi awufuna outfit yami yobucaptain ngifuna ukubuyisa ini isithunzi lesi ifamily yakho beyinaso back then. Before uzocala ukwaza. Before uzocala ngimosha in wanna bring back that respect leya. Ifamily yakho ukuthi okay. Uke waganga let's set an example ngawo ukuthi wabona umuntu okanje nakanje ushintshile bekaphila impilo kanje. So manje ngiba ini motivation futhi kulentwana ezibhaza khona la enkasi siya. Ukhapha ucaptain la matric dance yami abantu abaningi bamangala. So mawufika la abantu bareact kanjani yabona lena ngumagwazana sekafika phethu captain kwenzakalani. Well okubi ngamangele because abona basiya kule matric dance bekungavumelanga abantu ukuthi abangene ngaphakathi especially ama guests or abantu abakhaphile and stuff yabo. And into nesibhaza amakhathi besikhaphe amahada la nabona ini yabo. So ngithe kufika nale out le captain leya. Mfethu wonke umuntu bekamangele ukuthi enhle kuze kanjani. And ufika nayo kwavele ngabana lesithunzi leso ukuthi bavele bathini akungene phakathi banibone la. Ngenani phakathi. Ngiyangithola. Inyangena lapha le out ihleli ngayishaya full outfit yayo lapha masingena wonke umuntu asukuma amangala mfethu bathi yamfethu. Ngiyalinga wabe ihlupha kazi. Bashuta le ikhaphe ukuthi mawuphuma ku matric dance ngesansi. Ufake evenini yobosha le. Awatapha bebacabanga lento leyo yabo bathi hayi. Le kahle nje uthi igangi liyahamba le. But you need to find with ne kahle le yathi leyo farele ukungikhapha. Ngithathila ngisa kule venue yami yonke intambe imnandi yabuya ngilanda ke. Ayabona nami sengikhatshwa ucaptain angashaya impama indlela yonke. Yeah. So like nje yami sengizwile ngithona. Ugcine uyintwana ehlutshwayo wagcina nawe ufunda ukuzilwela. Ukuzilwela kwakho nawe wagcina sowenza kakhulu ukudlula bona. Wayenza izinto wazisola ngazo. Waphuma na kanjani ngithona. So like no ngifuna i-advice proper macala ngifuna ukukhuluma nomuntu obhekile no like advice noma ngaba i-paragraph noma ngaba i-essay ngifuna uringe nomuntu obhekile ngithola umtshela njani uzwile story sami mina benginjani ini mara nongwazile ukuchange ngomuntu ongcono ngenza izinto ezikanje nakanje no ungashova nabo labantu nje. All right sure. Okay, no, mina machita woni advice yami to wonke umuntu ne. Take an example from mina impilo yami yabo. Ngikhule mfethu ngihlukumezwa ngishaya abantu ngintwana nganamuntu ozongilwela, ozongiprotect and engayikhulumi lento leyo. Sometimes yabo lento ukuthi uvalele izinto ngaphakathi uzazi ukuthi awukho grand. Lento le ibuilder ienga nami vele ngiyazazi yabona ngikhule ngumuntu oshort tempered. Into encane mfethu mina mangishintsha no bengishintsha manje ngikushaya. Because ngikhule ngihlukumeza manje nengikhule ngine-anger too much ngivalele izinto ngaphakathi ngiyazi ukuthi yazini
ngiyahlukumeza nakunamuntu okhona ozongilwela and akusimbi lo muntu lo okwazi uku-open up kubantu easily ngikhulume ngey'nkinga zami ebantwini ukuthi okay yazini ngiyahlukumezeka ngento esona kanje nanje kunomuntu osoyangihlupha and instead ngiyenzani ngithatha into lezo ngiyazivalela ngaphakathi ngibane enga eventually to the point ukuthi mawuzofika uzongihlupha anything ekhona around me engikwazi ukuyisebenzisa ukuthi ngik-overpower ngizoyisebenzisa and especially if umdala nakimi anything that I can get ngizoyispanisa ngingahambi okuyiyo leyo wena ngiphethe i-golf stick ngiphethe iphanga ngiphethe igoni mase nginyanyile to a point ukuthi manje ungikhathazile ngikhathele ngize ngiyakhala futhi that's even worse amase ngikhala ku-worse futhi ngoba ngifuna ukubanjwa ke ngizoshana lo muntu ongibambayo angifuni kubanjwa ngikhule mne-enga kakhulu lento le yiyo igcine sengenza ukuthi ngimoshe so like wena advice abantu ukuthi basifundise ukukhuluma yabo uma uneyinkinga kunento ezikuhluphayo thola umuntu umzalo anyone omdala okwazi ukuthi aku-advise ngendlela egrand ukwazi ukuthi uthole usizo at a very young age uzokwazi ukuthi udile nezinto zakho ngendlela egrand because eventually uzokhula nalo engaleyo inogcina i-affect abantu ozana nabo or abantu obathandayo because when uyasnapha kuyo yonke into eyenzakalayo uyangithola sonzile bafethu advice kaMjida nisifundiseni ukukhuluma ningabalili izinto phakathi plus enye into ningazijoyini igame uzohlala nami sopemoka pipe uzohlala nami onenkinga yabo so like macala before so i-rapper writings ne sure ngiphethe amanye ama-question ama-trick question sure ngizothi ufuna ukuvaya so like lawa nje awathola right since kuba ama-trick question ukubhayela i-6 pack uphuza like this yeah akabi difficult yes awuthi easy awekho difficult nje afuna wena uthatha isikhathi sakho uma waphendula ngithola sure okay nayo uqala you have one you want to share it but once you share it you don't have it what is it mama ngizama ngitshele ngirepeat angirepeathele la if you have one you want to share it but once you share it you do not have it what is it you have one yeah akazuthi yini mfethu mara doing ngicabanga khona ne understanding yakho nje uthando so mawunothando ulishare awusanalo ungakwazi ukuluza based on ukuthi umuntu ureceive kanjani or appreciate kanjani so ngokutshela i-answer or uzibona right ayingitshele mfana ngiziboni ngi-right it's a secret nje a secret yeah once if you have a secret then you share it akusase a-secret because kunomunye umuntu oyaziyo yeah okay sadlula kule yabona siyahamba -1 beer kule 6 pack lozothola 5 what starts with E and ends with E but only has one letter in it what starts with E the letter E and ends with E but only have one letter in it angibile yona lakizwe what starts with E the letter E and ends with the letter E but has one letter in it but only has one letter in it understanding yakho njama le simple kunazo zonke awazi spell envelope i-envelope ihlala iletha e1 phakathi sure so ucala ngo-E igcina ngo-E yo so sebenga 4 years so sebenga 4 years le pia yamahala lene if a plane crashes on the border between United States and Canada where do they bury the survivors in the middle of nowhere survivors survivors asibona feel 3 years minus okay nine enye kuphi if you have a bowl with 6 apples and you take away 4 how many do you have and you take away 4 uzwa ngale ngifuna understand kahle nje ngifuna ukuthi bangathi group amabhiya ne if you have a bowl with 6 apples and you take away 4 how many do you have according to my understanding count hiyo le 4 first right question
Oh. Okay, now how do you make the number 1 disappear? How do you Number make 1. Uyenza kanjani disappear? wenza njani disappear? Yeah. Add another 1. Yeah, disappear by 2. Okay, now answer simple. You put a G. Number 1 is G. Oh, yeah, hamba, it's gone. Yeah. Okay, Yes. Yeah, ne. what's greater than God and more evil than the devil? Rich people want it, poor people have it. If you can eat it, you'll die. What's that? If you can eat it, you'll die. Yeah. Don't be a question things. What's greater than God and more evil than the devil? Rich people want it, poor people have it. And if you eat it, you'll die. I'm not sure, ne? Yeah. I am not sure. Yeah. I'm lost straight, but I think. Yeah. Yeah, Okay, now select 3 questions. A cowboy rode into town on Friday. He stayed in the town for 3 days and rode out on Friday. How is that possible? He stayed for 3 days. Who's a cowboy rode into town on Friday and he stayed in town for 3 days and rode out on Friday. How's that possible? Le ngifuna understand thatha isikhathi sakho njalo. Ufike Friday ngesiZulu ngathi ba. Awuzamile ngesiZulu ngoba. Ngingazi ngeke because ngesiZulu izovela icace yabona plus question ngesiZulu izocaca. Mara mamela. A cowboy rode into town on Friday. He stayed in town for 3 days and rode out on Friday. How is that possible? Hey, I don't even know the answer because it's Okay, the name of the horse is Friday. The name of the horse? Yeah, uye town on Friday. Afika wahlala 3 days waphinde waphuma ngo-Friday. Yabona bekasebenza u-Friday ukungena nokuphuma. Yes. How was I even supposed to get this answer? Bengizoyithola kanjani answer? Hayi. Okay, uphi there like to ukugcina. Allow easy, allow expect you to try. How many days in a week that ends with the letter Y? How many days in a week? Yeah, that ends with the letter Y. Two. Mabona bakho sure? Wait, it's actually 4. You sure? Yeah. 7 days a week, iphela ngo-Y. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And when it's 4. Wapeke grand, wapeke utapa manje. Okay, now you're doing it. If you have 2 dogs and 2 cats, how many legs do you have? How many legs do I have? 2. Fair. So bafethu uluzile le 6 pack yakhe lo. Uthole A1 right. Uthole A1 right. So bafethu sivala kanjalo ne. Don't forget to subscribe, like, hit the notification button so next time I drop a video. Siphuma kanje. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time we drop a video, you'll be notified.